Christine Lee Silawan hi Maribago National High School a zirlai pakhat niin anime anin a hun ol a no khat ve thin ani an kau shantan member tho hlok takania pathian ni le an kau shanin mas anaya piangin tholom khon le a sherturatan a volunteera in khom ban nu tlailam darli vela chuan an ina a ho chau chin mase ati chin lau dan takin march ni som kumsang hi som pakwa zandar saria po chuan an in ala thleng lova anu Lord Selawan chu angai acha theilo lawangin Philippine National Police PMP a chuan Christine chu mibo angin a report tani Christine chu zon ngal niin atuk march ni som pakhat kumsang hi som pakwa choma chuan lapu kho a khelmolun lai taka chuan me chetero ruang chhar niin alandana chang ringot puin rong taka tha ani ti asia theya aban le akoda de chuan ama beitu laka lo indan ani om ta khliam omin atak sapum puideu tho chu manro zum manga vina le chunna hliam hu tur a oma akong hnuai lama chuan thomhno engmain bel lawa bong swal ne nge yarin ani chungzong ayarap thak zok chu a hmai chan de vun chu om lovin aru ta chu alang rot maya chanchin bumi te phei chuan mishing in thonalam thilang tein chanchin bua chuan an ngai danan lo zia kani heilero ruang hi dodang ni lovin Christine ruang ti finfia ania Christine chanchin hian Philippines ramalwa nein mi puide chu andril ro nain an thina ur hleya miswal man chuak wat tura police tenor na po ana hleya Christine nu chuan mule mal anei theime olawa afano a mule nu nun berdan chuan a chong na hleani autopsy chum ni nei niin a chum ni na zoka ruang endik tu pathologist chuan Christine chuan a hun nu nga chuan natna na men lawa tur niin a soya a me chhiat na chu na sataka zai chhiat niin pong swal anga alan theinan miswal chuan a soi sa a hmai vun bo chan chu sulfuric acid manga ti kan niin ataksa chu voisom thum chuang manrok mor zum manga vinia aban reka chuan chuya hlina tha alangkula a ngong veilama chuan miswalin akut dinglama are na thla langkul boka maktak main ataksa chuan sajule ramsadang sena thla po mutur a ombokani aleile akuchung thenkhat omlo dana arwang khelmola hnuchhia ani hnuwa hian ramsain Christine le ashok dot le ashok le apumpui som tu te chu anayani pathologist chuan ringa abeng dinglam pangchu po thla kani boka Christine hliam dan zawzai chang hi chuan mi pathum tal he poi khoina hian anin ro chu pathologist rin dan ani nu chui tu ten rin hlel an nei ma sak ber chu Jonas Martel biono ania e pa ba ka hian a unau pa pahni de chu putar kum somruk pahni upa lo nei ei zong thatuaren hlel an lo ni towa hetia anrin hel chan pu hi lo nei tu putar le Christine ti thi dan chuan in an na lai an nei wangani entirnan lo nei tu pa mai le Christine te mai vun chu bovin an mai ru chaw oma Jonas chu thozo fia turata na lakniin ani chuan lo nei tu pa thana chuan apui bom tu zenga atel ve ngei thu a phalawa ma se Christine twal thi thwai ro chuan engma in hnam hnoina anei lo ni ina soya nu chui tu ten Jonas chu ai hnam hnoi ngei ti fiana an nei bik lawa Christine kha zandar rukle dar sari inkar vela thanin ringa chuti lai vel chuan Jonas chuan an ha thona hmuna om dai thu soya an boss puin alo shat pui thlap boka wangin Jonas chu an kaltir tani an rin hel pani na chu bo zui le ngalin kumsom pasari upa Christine bial palhuania hepa hi kumtling lo alani wangin police chuan a hmingan thup saka media lam chuan John tin mingle manwa saka tiang chuan kan soi ve mai don ani John hi Christine thatuwa anril hel chan chu Christine Boni tlai in khom bana kongan kaldun lai hi CCTV footage changa mu ani wangania a hmel langlo ma se an pianzia le sansung te an em wangani nu chui tu te chuan John le Christine te chu Christine Boral ma deuh khan anin chen ti shain thik thu wangin John chuan a bial nu hlui chu a thatani anjinga Christine Facebook Messenger a chuan mi pa pakhat nena anin biak na hmu niin ami biak pa chuan march ni som in khom bana
teddy bear le phone pe ka du wangin in hmu puya soma John hian Christine chu Facebook fake account atangin abiani anjing bokani John hian a phone a puitling film kolnualin Christine chu pongswal tumin abianin jinga Christine Khan pongswal toklo ma se atuma hlo tlin tak se lawa chuan pongswal anga alan theinan a hmeichhiat na te chu aswa samta ni in an ngai bokani heba ka hian anrin thlna ti zwa turin Jona dara chuan hliam la dam fel che lawan hmuwa Christine chuan ama invena tumna lama a hliam ni nan ngaya zonan zo hian kumtling lo alani wangin an film khur hle maya ain puang doni poin aloyar shat puina lo chuan ain pona chu korta pum ani don lovani Sunstar Shibu chanchin buin atarlandanin police te fin fiana nei chu Facebooka Christine le John te in biak na le CCTV footage an pani kaldun lai moni baka mida mutuin march ni somzana CCTV footage Christine kalpui pa mel le John mel chu ainang che ania soi chunin atar langa mase John chung de chuan poi khoina thlen lain an fapa chu an kianga omreng thu soin nu chui tu te pona wanga har satnan to na sat thu an soi ve thunga mase National Bureau of Investigation NBI lam chuan footage Christine bulami pakal chu John nge ani tin John chuan aloyar omlo hlana ain puan thu soibokin man ani ta thawa Christine ta kaushana loi ve me pakhat chuan march ni soma anin khombang chu Christine le John te in belai a hmu ngei thulo sei ve bokani mase John aloyar chuan a client chu police station na ta chanchua ngei tumin fin fiana rin tlak engma omlovin John chu an manani ative tlata Christine tha ani level chuan a chung te bula aum thu soin thu shetu mi engma za te chu korta inlan tir an nia de chuan John chu chwa tir ani le tani he poi khoina ra phlak takhi Philippines me poide chuan chui chwa lawa azuzi an hlavin mi zatel pung khomin miswal chuan thitura shemna mo ngen phuta Jona chwa tir ani changare lo te no April kumsang hi sompakwal chuan police te base lo takin papakhat kumsomli pathuma upa Renato Lenes chu police te hena in pein Christine chu ama tha nge ani thu arunin puang tarup maya Facebook account lem siamin clearol te anga lemchangin Christine chu bia a ma se in khom ban nuwa anin hmu chuan Christine chuan arwal puyani lauti shachwakin a hlau hleya au patto emawangin alo hnol chang hle bokani ranai to damdoi rui poisak nei to lo chuan Christine chu vowin mun fian rialam apan puya Christine in bialpa nei thu sei chuan a thinrim insum zo lo chuan bakchein Christine chu avita zo chot ni na soya police ne hna inpek chan chu Christine bialpa hlui John chu apoi khoini mi lawa mol phau taka uma wangle ama wanga harsatna na men lawatok chu ain thiam theilo ni ina soya asida Christine hmai ale chan chu Momo challenge a ena changa ti ve chak na nei thu a soiboka apoi khoina manro bakche a thuru ka chuan a DNA le Christine DNA alo ombokani mase June kumsang ni sombakwa alawin her chwa chuan Renato chuan ain puana te chu a phale te tlat maya mase bakche a finfiana an nei to chanin April kumsang ni somhnia twel nei tura tiania mase coronavirus shileng wangin son le rinia athale mai mei ni somhni pali kumsang ni somhnia chuan Renato chu atana sel chunga thia monia thunei du da chuan sel chunga ain oklum ni nan soya athina chungchang hi chhoizui ni hin ama nunna alangei ti finfiani thunei tu ten chanchin bumi ten shildanin Christine chung de chuan Renato chu vawin tha hialte anvo china atampui te laka changa ti do dana atur rang chen buka wangin a shiom tin anunna alatani chu anring taberani abora la changa neliliam hnuwa chuan Renato chu William ania kesa top zui chu ani tamai he khe sungchanga hian mi puite chuan rin danan ngain makti tak tak po anei nual mai police ten John an rin hle lai le ain puang ni an soilain Renato churon lang thutin tual thattu chu ama angei ani thu puangin
apoi khoina bakche nen lam chuan thunei tu te hena ain pe a ma se child nei ani don mewa chuan a thu de chu zuk lein poi khoi tu ani lo thu a soileya wana to wangle jela ti du dana tora wanga in te hlum nge ne anga apoi khoi tak tak ni lawa thiam lo chan a hlau wangin ain te hlum ni zo kangle Christine ruang postmortem tu pathologist kan Christine chu mi bathum changwalina an thani aring khani ya mitam tak chuan renei to chu Christine thattu puibom tu ve mai chau jone na in thurwala nin jinga jong kha nu chui tu ten ain puang ni nan soi se ya Christine thina khan in nam hnoina anei ven ringem engai dante ilo soi ve donia tun chum kan crime story chu kha zong kha ni ya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni